Enda sigira. Etini nje atuaya wangangejuk netumito yokte ibnabo o union point mie. Asida FM. Tempolo so kerengele naro Kiyaki ye na apu itodoko ya tiatu angishu Onkaunti nipo kinema Mbuke wenu hajawahi kuja kuniuliza barabara, pesa ya barabara, sijui hata buke kuongea, sijui na ninyi mlichagua. Kwani mnachagua watu mnakana mnasibu naona. Eti kwanza ngine mara ingana kaya ne radio all the shalai. Eti ndo kuna kera lakini inashia nguruwe ngalise. Wewe ndo kama all the shalai. Enelo belo ruangara osokoni, biloginya kala. Amore lege juna nyega lambe gwaru sokoni pokino. Kada pate sibatan kai imba na isiligi yo ole sosio MCA la shango. Kore ngingasiate kore nolong naibunge ele MCA olorika no kata yoke bai odu omekabaiki serikali kitokolo show. Senator huyu ambaye anafanya kazi mzuri, simtahakikisha hata yeye anaendelea. Huyu anatetea rights ya Masai kabisa kila wakati huyu. Huyu senator ni very popular in the country. Kusema kweli, tumetembea na yeye kule Siaya, tukaenda Malaba, tukaenda Busia. Sio ni mtu ambaye ni mtu wa nguvu. Na amejitolea kufanyia baba kazi kule juu. Na akitembea pia watu wanampenda, si ati hawampendi. Kusema kweli, wewe ni warrior. Ekilimo tankariano, tesebata o tempijan sabugoling. Sidai FM na. Tabangi Saa Tomon ente ba walda kanyongwa na umono mpali kinote Nkorroki na Oolomon Oolomon likinjengira ushinjare ore Nkorroki reteni enkuko kiti nomination orkiomale UDA nera sentumo ilo kiomate na rokte nkolong nabo natulusoyie eriko enkasirani kitok ilo kiomale UDA tiatua ilo osho le Kenya Veronica Maina etejo irparakuo le murua masurura tekopokope Transmara meeta maendeleo katukul teina murua. Ekepuo atum eretoto sapuk oleng loopeny manyisho pai torpolosien loosaen kopikop tenebo le polos e Kajiado tenkaraki olsagamo teshetaki le pai torkeju lorkeriai tina luboto olosho. Ore enkipirta naboisho Azimio naa peyie etum emirishoi tengelare olapa leisiet elaare. Eipang'utua ilo openy emurua ng'anayiok te ward e Kilgoris Central aikene sukuul ng'anayiok primary elimu ajo megira irmalimuni aitobiraa ramatare ina sukuul katukul. Tekulo omon orkulie ake kumok mairiamari nabo nabaliki pookin enaikunari Kiyaki Vivian Kanoi. Ore tenkaraki reteni lenkukuo kiti nomination orkioma le UDA netaasa entumo ilo kioma te Narok tenkolong natulusoyie erika enkasirani kitok ilo kioma le UDA telo osho Veronica Maina isiligie na Veronica ilakeshak pookin lilo party ajo keesa nomination nawang nemetii empurrore. Ore Branis Enole Sankei na enkasirani ang' Oolomon. Ore esuju erreteni siasa empati e UDA yioloti enaa United Democratic Alliance nataase tenkolong natulusoyie te kaunti e Narok erikoo Veronica Maina na enkasirani ina party tolosho le Kenya. Nisiligie Veronica Maina lakeshak pookin lina party njere keesi nomination nawang nemetii empurrore. The nominations are free and fair. The nominations that are planned at UDA are free and fair, and nobody will be treated better. The other, everybody will be treated equally. We are positive that Narok County is a UDA county. Ele olomoni lo lakeshani le bunge tolontoluo lenkare Narok yioloti enaa Amos Ole Kipen. Mheshimiwa Amos Kipen kiwezesha nomination. Kizo ni wagnote si ena naitwa kishagio kampati aje. Wale kibuta ngelare nomination na kila ku free and fair. Njere meto ngela ore noni wagelo Masai na Nyolaya and ticket party. Na ni yiwa bokin na jinga Nkorroki yiwe bon kibuto de kai election yare wala balisi. Ore lana kata ndai kumok njama inati siasa na kumok njama ini kiata. Ore nanu natii njama UDA na ore na chama na yoro la jono lumpani. Yekole kwa oti Azimio ore na chama na enojaloi. Kake ore kuna tokitin pookin na ngarri na kina ayeta yiwa na request neeku ema
ake pookin esiai nomination mikiurisho nikipuo agelaki ilarikok lang nikimbung osotua tiatua engelare nikitii. Etopona sii olakeshani le MCA le Suswa Ward Ole Nasieku ikilikuan irmaasai metegelu ilarikok oijalie olosho ejo ore empati naa ematata ake nibarie niyieu. Kaji enkarna Ole Nasieku kai najoki ntae irmaasai entegelu ilarikok anaa osiligi litipika peemipuo ake aing'or ena siai onchamai oleng. Kira pookin nkera ele osho nikiikino enakop naa iltimit ake oora amu ore ele tim le UDA latii nanu naa William Samoei Ruto orikito naa Olumbuani. Ore ele likae likigira aarare le Azimio naa Raila orikito. Ore Raila naa oljaluoi meetai ijo enchama ormaasai. Ai najoki ntae irmaasai entegelu ilarikok anaa osiligi litipika. Asiraki 1.5 Sidai FM Kaji enkarna Ibranis enole Sankei. Ashe oleng Brian Stella okilikuan ejo Nkorroki Oolomon nchere etejo irparakuo lemurua Masurura te kopkop e Transmara meeta maendeleo katukul teina murua neisulaki sipitali. Lomon lelo oibalie lelo parakuo lemurua Masurura egira airorie olasirani lang lolomon Abraham Tobiko. Mekiata maendeleo te kopkop e Transmara egira irparakuo lemurua Masurura. Lomon kulo oimbalie irparakuo lemurua Masurura egira airorie mesa olomon e Sidai FM. Nibalie naa lelo parakuo nchere ore ena eramatare oosipitalini tinaluboto olosho nemedede. Ore noopa masaa nashetieki sipitali ng'ejuk tinaluboto olosho netushukoki noopa toonkolong'i kumok naatulusoitie aya enkop nemeyioloi anaa toolomon oibalunye lelo parakuo le Masurura. Nepona dukuya ejo ishaa naa neng'orori osenetoi le kaunti enkare Narok tenkukuo natii dukuya amu ninye eshomo apa aang'or tenkajama nisulaki naapa tenkitainoto ooltung'anak apa ootupurrokinote osupuko oirobi lentim e Mau. Mwisho yule kanisa mmoja hapo di gani za hospitali. Kwa baba na hospitali ili ngegoli. Yalo ndio yabo anda nyati. Mimi za hospitali hivi na alo hapo ina utakinya kwa yule na kwa Masurura. Na huko mwa serikali nisaidia hiyo kana kwa Masurura. Hapo kikosi na tena mwa Masurura. Ndio kama ile ya Masurura, kirajia kwa Masurura. Ndio hiyo leo na wao serikali na hospitali ndio chochote kama ndio ndio hapa na atu ndio serikali hapo na wao ndio maendeleo na grande. Yao ni ya maendeleo sio na ngoro na kama na yana kani kaja mwana yeye alijua lakini angaina mu lakini na ngoro maasa ndio ndio maasa amara benti na mao na niara ngoro ya rafaenga yao kama na yana ndio mwagi yo lakini aikaro ngani neji para nele mpaka naro. Asiraki Sidai FM kulo omon te kopkop e Transmara te murua yioloti anaa Masurura mpoje enkarna Abraham Tobiko. Ashe oleng Abraham Tobiko teilo kilikuan ejo Nkorroki Oolomon nchere kepuo atum eretoto sapuk oleng loopeny emurua e Pai torpolosie loloosaen kopkop tenebo polos e Kajiado tenkaraki eretoto enchetata osagam yioloti anaa Pai torkeju lorkeriai teina luboto olosho lelo enyamali sapuk oleng. Eibalunye enchipai enye lelo parakuo teina luboto olosho tenebo orgavanai Joseph Ole Lenku egira abol ilo sagam tenkolong natulusoyie. Ore Peter Ole Kirionki naa olasirani lang lolomon. Aisapuk enchipai tooloopeny manyisho eselenkei te kaunti orkejuado esuja enchetata osagam yioloti anaa Pai ututum oloosaen kopkop tenebo olosho Kejuado emurua eselenkei tina kaunti. Eibalie iloopeny ina manyisho enchipai sapuk tenkaraki eretoto enchetata ilo daraja otesheta serkali e kaunti orkejuado ejo inoto enyamali sapuk oleng elang ilo keju lolkeriai neisulaki terishata enchan. Kiaro siyiok inkera ang nees mtihani telde kekun eponu apuo aas inkera ang mtihani tenaalo orkaputi tenkaraki meetai enitalang'akinyeki mtihani. Ore apa tolari le 2018 nesotu nkerr naapishana ilnyanya telde kekun aanap ore itu elang ore keju nebau enkare neesha enkai nkolong'i 21 nikirra ina garri metushumata ine ning'uai ina daa pookin neeku hasara milioni kumok naimila tenkaraki mikiata daraja. Etejo lelo keisapuk osomitoi imaiki eton mesheta ilo daraja neisulaki teramatare embaye naitaa enkishui endapdapoi tina luboto olosho. Enemuoi apa oltung'ani naa kenyamal oleng amu tenelotu ele keju naa kiput enkare teniput enkare nele wiki erukake neeku naa tenelo peeku ninye oltamuoyiai eetae melang'u ele keju tenelo peelotu enkata osokoni mitokini ake alang amu ore ele keju naa ninye kilambi kipuo aatum isokonini pookin. Ore iro temboloto ilo daraja nataase enkolong e Alamisi tina murua e Pai netejo orgavanai lorkejuado Joseph Ole Lenku nchere hoo nitanyamala oloirobi le corona uchumi tolosho kake etonyua serkali aas pookin naidimayu peetum iltung'anak eretoto esirkali naa ore ina muradi oldaraja naa nabo nalo ailepunye uchumi eyiolokini ina murua mbaa e biashara
enkiremore, eramatare, enkisoma tenebo paran olparakuo telulung'ata. Unajua sehemu hii ni sehemu ya kilimo haswa ya nyanya na vitunguu ama njia ya irrigation, na watu wengi wanafaidika na hiyo maneno ya kilimo na wamekuwa wakipata shida kubwa sana kwa sababu ya usafiri. Hii daraja ni njia moja ya kuhakikisha kwamba wananchi wetu uchumi yao imeboreka na biashara yao ya kilimo inasonga mbele. Inosa ilo sagamor benele serikali ya kaunti mpisai naabaya milioni 100. Asiraki Sidai FM te kaunti orkejuado te joginanu Peter Olekirionge. Leng Peter Olekirionge telo kile kwene Nkorroki Oolomon nchere ore enkipirta naboisha azimio la umoja na petum emirisho tengelare wolapa lesetelari lomo lelo oibali PS Chancellor Sungule otii apa enkesho olorika le Governor te Narok ake neing'uiki orbunge Moitalelo le Kenda ina rishata. Charles Narolole Sunguli nara permanent secretary te serikali e Uhuru Kenyatta niyolola ajaraba olaikesha dile governor na tengolon na takura na tamanena county oleng kage kietwajo kole beke war ena kura e azimio neago kura ang pesho kietwodiki ningoyugira almasai nikiwonwajo maisha olayuni obobe tori koyoka abo governor nikitejo maisha olayuni lole gentame tol governor ayo dana yolo ajo kama bodo ngani latungweka eloko e governor o legenda nyoro dana me nyoro na mata ngor serikali azimio Raila Amolo Odinga na tutaje yo president Uhuru Kenyatta ore kitije bele o ODM mai mwine ko itoni Sidai FM na Nkorroki Oolomon nchere hipang'utua ilo penyamurue ng'anayo te wode Kilgore Central aiken sukul ng'anayo primary elimu ajo megira irmalimuni aitabaiki nkera enkisuma naishaakino etuuta na irmalimuni kitok lina sukul ejo megira aitobiraa eramatare katukul teina sukul etolimutuo lelo omon nakata peibung' oloidikidiki ebaya ina sukul. Dalton ana olorpayian oji Kushoto keetuo nekitejo ikarrita ena sukul mpaka neyewuonu Ministry of Education amu inyale ena sukul metumito nkera masomo naitakikana. Nekitejo kitigila committee ena sukul nemekiyo oltung'ani obol mpaka nekirukokino ntoiwuo o Ministry of Education peeboli ena sukul. Nekitejo murata kiyieu le headmaster mure kiyieu committee mpaka nerikokini yiok le headmaster naa tenemetii ole headmaster lotii vacant neton ena sukul toonkaik ormalimuni kake nemetii headmaster mekiyieu ormalimui loji ole Shangili. Kiwikili ole simbele na murua ng'anayo kitii nena sukul ng'anayo kinkartana ore entoki nikinkarrie na headmaster ore oshi nanu aarita nkishu tiauluo sukul kake ore payieu nayiolo esaa nabaya saa 5 napuo alepisho na headmaster aipimie ore aladol headmaster nayiolo ajo saa 5. Ore tena payieu nare nkishu orkeju na headmaster adol ore alajo abo saa 5 ore ejo saa 6 neshuko nare nkishu enkare neeku kitejo kira wasasi le ng'anayo mokora kata kiyieu ilo malimui nikinkarra sukul. Silas Lemiso kutoka hapa Ng'anayo. Leo tuko hapa shule ya Ng'anayo kwa msingi moja tukililia haki ya wanafunzi wetu ambao wanalilia haki yao ya kupata right of education. Hata mwalimu mkuu wa shule anakuja mara moja kwa wiki, ilhali walimu wengine wanakuja hapa asubuhi kufundisha, na sisi wasasi tunaamuka saa 10 kufanya juhudi kulipa school fees ya wanafunzi, na tunaambia director wa county wa education na sub county kuambia kwamba Ng'anayo iangaliwe mara moja, kwa maana haki ya wanafunzi imeweza kulemeshwa kulingana na katiba ya Kenya 2010 Article 1 Cap 2 inasema ya kwamba wanafunzi wako na right of free education, right to extract ya kufunza mwalimu. So wasasi hapa wako wengi, wa mama kwa wasee, na kesho tunaandamana Monday mpaka kwa ofisi ya director kule Kilgore. Kuna msasi mwenye amesha report tayari na hakuna action. There is no any action. And today we are going to spread this word very seriously. Jina lungera nare no legurus. Kero be na sukul malalamisi. Kita meito nikiruto leng. Amokore masomo ena sukul meti kabisa. Kora do master ora baba asengera mitiani neshomo ninye wiki na arare metiana sukul. Nekidalaro biani emitiani kake tu asengera mitiani. Netonya kenkera neja nikidalaro biani. Amore bilo twana sukul so ngwane gurani tankera ira shungulia itakule iltung'ana loigero kule. Niyo na iye nijo saji soma ina gara na ore so ngwane itakule na isho ngotonye beye etokadaka chunya altu alu sukul. Ba medalara na je tiari medil mali munena sukul.
Olosho lai nikigirakino dei pekintaas inyoo naa kore nena kera naa ilmatuntani likianyita siyiok taisere. Paa midol ajo enking'asia kamaani enkera kwanza onkilasini 8. Olosho lai nyoo epuo aitau nena kera. Amaa ninye ena naibelekenyaki taata ajo easitai naa enkae mtihani naas inkera onkilasini 4. Iyiok nikijoki nyoo epuo aitau nena kera. Olorere lai kinchirakita ntae sirkali. Emigirara siake amu kulo tung'anak likintegemea taisere. Kinchirita taata orkiyioi lenking'asia. Ore tena rishata nikitetema aing'oru erikore ina sukuul netu kitum ebaiki ena rishata. Nejo irkulie omon nchere eterrepa ilarikok le naboisho Azimio la Umoja Olakeshani lolorika le bunge temurua ebunge enkare Narok oloosaen Dickson Sarbabi ejo keidimu katukul erikore ina murua teneeku eishooki ina rishata. Mheshimiwa atakayeingia tarehe 9 mwezi wa 8 katika Narok East anaitwa nani? Anaitwa nani? Huyu mimi ndiye nitaonyesha pahali atakuwa akiketi, mimi nitamuonyesha pahali pesa iko, kwa sababu wakati huu, na mimi nasema ukweli, mimi nasemaga ukweli kama Wamasai, mbunge wenu hajawahi kuja kuniuliza barabara, pesa ya barabara, sijui hata bunge kuongea, sijui na nini mlichagua. Kwani mnachagua watu mnakana mna? Si mnaona huyu ni kijana barubaru huyu. Si barabara zitajengwa hapa. Si hii nimeona hii barabara inapaswa kuwekwa lami. Hii nataka kuhakikishia mkichagua Dadson hapa, huyu lami ataweka kwa sababu ni mtu wa kujitetea. Huyu ndio kijana ambaye atabadilisha maisha ya wana Narok East constituency. Na Sarbabi ukiingia tafadhali hawa vijana ambao wako hapa wasaidie wapate kazi. Ocean pookin otii emurua ebunge enkare Narok oloosaen terisioroto pookin neramat pookin torriki shaakino tombe maendeleo. Maka Dickson Sarbabi la olakeshani lolorika le bunge toloosaen le Narok ajo kelo ayau enkibelekenyata sapuk oleng tina murua teneeku etegeluaki metaa orbungei tina luboto olosho. Najoki iltung'anak lena kop maatii taa nanu erantakui enkae enkoshoke. Ate ng'urai, ikimitiki olorika le bunge. Enkaji yeyio atamanayie. Amaa neetu ng'orukie nataa naing'orua kanyoo kimitikinye? Kai najoki ntae ore iltung'anak lookeekonyokie aikirik amu lalashara lang. Keyiolo Enkai oldolai ajo meeta oltung'ani lalotu airony. Ore olosho loldaman naikirik. Ore sininye lekwa tung'anak lang otii wafoo naikirik terisiokinoto. Ore iltung'anak sininye lenarreki enkare naikirik. Ejo pasariki lelo oontai. Kanyoo entoki kialau? Neekaomon taata ntae ajoki emikimbung' emutaa amu mailepaki lewa enaa empong'ita matalasumare. Matushumu saare. Etamanaitie iltung'anak nejo mabaya. Mebaya oltung'ani otadowuo serkali nabanyi. Sidai FM ena. Ejo irkulie omon nchere enotito irbaa torrok inkera esukuul naabaya 13 tenebo irmalimuni 2 etarasakita ilarruok irbaa 9 le sukuul temurua e Keyo Valley kaunti e Elgeyo Marakwet elimu irkiliku loorpilisi ajo etaraki olderefai lorbaas obo rikito ng'ole irkulie baasi 2 epoito sukuul eing'ua nkera esafari nashomoitie enkae sukuul tombaak enkisuma egira nena kera tenebo irmalimuni lenye aang'amu embaare te sipitali e Kapsowar. Etabaitie ina erubata naitasheki imbaa eseriani orkitok lorpilisi tiatua olosho Hilary Mutyambai tenebo orkomishonai lina kaunti John Korir ina murua egira agilunore ina arruisho katukul. Ore tenchoto orministai leseriani atua olosho Dr. Fred Matiang'i neitayio eutaroto peibung' ilo malimui kitok lina sukuul tenkaraki netigilunore sheria erubata enkisuma najo peemitoki nkera aapuo saparitin toosaai enkewarie. That school was in violation of government policy of moving children beyond 6 o'clock at night. The attack took place at 10:30. I've spoken with the Inspector General of Police this morning. You good people in education and the particular TSC will do your job after we have done ours. And I agree with the Inspector General. We will arrest that principal and he shall be prosecuted for violating public policy. Because you see, these things are not in place just for the heck of it. They are there because we want to keep our children safe. Whether our kids are in Nairobi or in Akisi or wherever they are, no school buses are supposed to be on the road beyond 6:30 in the evening, period. And in an area where we have an operation, it's much more important that we are more careful about the responsibilities that we have and about the safety of our kids. So I want to ask you, Professor Magoha and my colleagues in the Ministry of Education, that we follow these policies very effectively. Sidai FM ena.
Naitabaki lomon Nkorroki le Saa Tomon enteipa tero ip nabo union point imet Sidai FM tolubona Narok ip nabo union point ong'uan torkerenket Transmara ntomoni salo saa 0.0 kaunti Samburu itum enkitesheni Sidai FM tenkoitoi ya online www.sidaifm.co.ke ashe oleng iltung'anak pookin eing'orita kulo omon tenkoitoi ya Facebook live le Sinko Maripet watching live Brian Lemiso Kortom nikiwa Wilson Airport watching live ashe oleng tenkaraki na Willis Sanait watching live tenebo Lengirongo Anderson watching live ashe oleng tenkaraki na Willis Sanait watching live from Talek Soitanai James watching live from Narok Town tenebo Naomi Liauluo watching live ashe oleng tenkaraki na tenebo Kirsamwe Tyson watching live from Nairobi tenebo oltung'ani ojo Soitanai James watching live Orkulika kitung'anak kumok oing'orita tenkoitoi ya Facebook live atejo ashe oleng tumore Edward Ole Kanjuel iteru Saa Tomon obo enteipa kincho kulo omon orkulie kumok aji Vivian Kanoi. Tenkariano sapuk tesipata o tempijan sapuk oleng Nkorroki Oolomon te Sidai FM. Kirimun etii ninche atua ewang'an ng'ejuk netumito yiok toontomoni saa 0.0 Sidai FM.